Perkenalkan, nama saya Amelia Nurkinasi binti Bapak Bulyono. Saya akan menghafalkan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul siramafikum yang uyangan sya'run rambut sodahun pilingan jabatun batu hajibun alis udunun kuping sakun wantis anfun irung ainun maripat yatun tangan katifun walikat sinun untuk hotun pipi sadarun dodo bakorun sapi syafatun lambe dufrun kukun rijalun sikil masyun malaku barnun watang satyun susu famun cangkam bukmun bisu kofa kita indarun ngati-atin sanun tunori bahun baki suratun lisamun illat fahidun pupu barkun illat dohrun kikir mirfakun sikut kabun kemireng dakonun jambut pun idep kolpun ati hayun urip mautun mati nasiatun bumbungan sakrotun ula-ula ngakrobun kolan jengkeng hayatun ula madrasatun sekolahan ustadun guru saminun lembu hazilun guru kursiun kursi tilmidun murid safoun lauman buklun maktun tiklik suratun gambar iwanun meja sabarun sobat basirun kapur mantabun kumir sanatun potlat daftarun buku mistaratun barisan sapuratun papan tulis Hatapun muring-muring hilmun aris wajatun banyak tatatun bebek toirun manok rohatun epek-epek farosun jaran nakotun unta sulumun budak nguyun utah hidun kantai uzalun kidang daun patang daun padang jamusun kebun namun wetes dalun timbahuslun adus maun banyu barun sekoro sanakun iwak marotun lara syamsun serngi komarun bulan yaumun dino syahrun wulan lailun wangi naharun rina syarafun mulia dulun ina
he